Lijepi pozdrav dragi gledatelji, danas ćemo razgovarati o uređaju Rode Report, uređaj koji koristim već preko godinu dana, bežičnom mikrofonu, prijemniku i predajniku, pa pogledajte što mislim o kvaliteti, cijeni i konkurenciji koja je na tržištu. Dakle, radi se o Rode Report uređaju, koji ja profesionalno već koristim, kažem, negdje preko godinu dana. I moram reći da se u odnosu prema cijenama i kvaliteti ovaj uređaj je stvarno odličan. Kao prvo, odlučio sam se za Rode uređaj. Na tržištu postoji nekoliko uređaja koje sam isprobao i od onih, što bi rekli, loših, koji su se pokazali u biti stvarno toliko loši da ih nije čovjek mogao ni koristiti za prave potrebe, do vrha, a to je po meni Sennheiser i Rode. Znači, zašto su oni najbolji? Pa najviše zbog normalno zvuka i kvalitete zvuka. Trenutno ja upravo govorim na jedan ovakav uređaj, Rode Report. Samo je, znači, nije kao Rode Report što ima mikrofon, nego ima ovog stila bubice. O tome ćemo nešto kasnije. Za početak ćemo, znači, reći nekoliko riječi zašto smo uzeli, znači, za razliku od Sennheisera koji kažu da je top, najbolji, uzeli smo Rode. Naravno, u pitanju je bila cijena. A kvalitetom smo gledali, kažem, uzeo sam prije toga još jedan no name, ne znam točno koji je naziv bio, neću sad reći točno koji, i pokazao se katastrofalan. Cijena je bila oko 2000 i nešto kuna, znači 300 eura, za razliku od Rode Reporta i ovog uređaja, znači sa bubicom. Rode Report, znači ovako kao što vidite sad trenutno, ovo košta na našem tržištu oko 3200 kuna, dok je ova kombinacija, znači bez ovoga, ova kombinacija, ona košta oko 3500 kuna. Tu negdje su cijene, nisam siguran točno koliko je to bilo prije godinu dana, ali u svakom slučaju ja sam uzeo to zbog kvalitete, omjera kvalitete i cijene. Što se tiče ovog prvog modela, znači Rode Report, gledao sam za Sennheiser uređaj, njihova cijena je bila negdje oko 6000 na više i pošto je skoro ovo duplo cijena manja, odlučio sam se za Rode Report. Nakon godinu dana i možda i više, prezadovoljan sam zbog više stvari. Kao prvo, nikad me nije izdao, a drugo, zvuk je vrhunski. Stvarno, ja sam prezadovoljan kako on radi. Što se tiče još jedne stvari, zašto sam uzeo ovaj mikrofon, isključivo mi se pokazao dobar kada snimamo u nekim gužvama i smanjimo volumen ili povećamo volumen, pa tu ovisi da li će se širiti zvuk na sve strane ili će ići samo prema sugovorniku. Što je jako dobro, jer ako prema sugovorniku usmjerite i on govori, a okolo vas je gužva, ovaj mikrofon i ono što mi dobivamo u kameru je stvarno dobro. Dok recimo ako koristite samo na kameri zvuk, po meni to nije dobro rješenje jer čujete i žamor, a to onda znate i sami ako ste radili na uređivanju videa koliko to zna biti problem. Po meni je, dakle, ovaj Rode Report vrhunska stvar, vrhunski stvarno mikrofon, za to i kombinacija. Naime, radi se o mikrofonu i ovom uređaju, znači predajniku koji šalje signal na prijemnik i preko ovog kabla koji se stavlja
u kameru, jednostavno dobivate signal. Jednostavno se spaja, znači stoji nam sve zajedno u torbi, kad nije nam nikad spojeno, ali kad se spajamo, to vrlo brzo napravimo, znači ide spajanje, vrlo jednostavno to i zašarafimo. I već je u upotrebi, normalno. Evo, to je to. I paljenje, znači palimo mikrofon, svejedno je da li palimo prijemnik ili predajnik, znači palimo mikrofon, narihtali smo na brojku 3, ako možete vidjeti. Malo programiranje, iskreno rečeno, treba steći jedno iskustvo oko toga, ali u biti jednostavno se programira kad se skuži. Znači on još uvijek blinka trojku, traži uređaj kao što možete vidjeti, a sad upalimo uređaj i kada upalimo uređaj prestati će, evo sad ako možete vidjeti, evo ga, uspostavlja se još uvijek, evo ga, uspostavljena je linija i sada ako ja pričam tu na ekranu možete vidjeti snagu 1, 2, 3, znači koji su omjeri snaga, to se sve može podesiti da se razumijemo. Podešavanje je stvarno jednostavno. Da, prije toga da ne zaboravim, znači uređaj se lako otvara i zatvara i unutra idu dvije baterije, AA baterije. Mi koristimo, mislim da su to Duracell, ali imamo i Panasonic baterije, dakle koristimo Duracell baterije, ali imamo i Panasonic baterije i sve su nam preko 2000 mAh zato što su nam se pokazale, ova je 2500 Ah, ali pokazale su nam se stvarno izdržljive i evo, još već godinu i nešto dana koristimo, imamo dosta setova tih baterija, koristimo Duracell, imamo Panasonic i samo taj dva i Enelope kako se već zove, koristimo i te baterije, ali kažem, evo, trenutno cijena, mislim, ovih baterija je negdje oko 100 kuna 2 komada. Tako da nije baš jeftino, iskreno rečeno, ali su pouzdane, naročito sa 2500 mAh. Jednostavno se stavlja u ovaj uređaj, dakle sad nećemo otvarati uređaj, uglavnom stavljate, tu pripazite na ove federčiće, jednostavno zato što mogu otići, ako stavljate na ovaj način može se dogoditi, ipak skupi se uređaj i nije baš jeftino za mijenjanje. Znači stavite jednu bateriju i stavljate drugu bateriju i to je to. Tu imate jednu oznaku decibela, ja ga držim trenutno tu na 0, ali to je koliki će predajnik dati snagu prijemniku, to jest zvuk. Ja ga stavljam na 0 i to je to. Programiranje, kažem, nije komplicirano. Vidite, klik, kad se čuje klik, to je to. Paljenje i ostalo. Znači, ali govorimo trenutno o ovom uređaju ću vam nešto drugo reći naknadno. Ima jedan mali problem. Nakon godinu dana šta nam se dogodilo, znači ništa radi savršeno. Ako možete vidjeti, ova tipka nam je zbog upotrebe otišla, stvarno koristimo to dosta često. Kao što možete vidjeti, znači uređaji su identični. Ta tipka koja otvara za baterije, ona je otišla, pokvarila se, ali nije nikakav problem. Znači stisnemo uređaj, stisnemo tu sa prstom, se može doslovno stisniti i kao što vidite otvori se. Unutra imamo te Panasonic baterije koje su se, ova je od 1900 mAh, ali kažem, obično preferiramo da koristimo preko 2000 mAh. Da, dakle, što se tiče one same priče u početku, kada je žamor u pitanju, to je veliki problem. Na primjer, imate puno ljudi oko sebe, proslava je neka, bilo što se događa, stavljamo na 20, tu da piše 20 decibela, a ovdje, ako možemo pogledati, stavljeno je na 0. To se pokazalo meni najidealnija kombinacija. Sad, da li ćete vi tako koristiti ili nećete, ne znam. Uglavnom, lako se radi sa ovim uređajem, stisnete, malo se duže drži ova tipka i onda se jednostavno prebacuje po izborniku.
Jedna stvar je, da, i tu je izaberemo da li ćemo 10 decibela, 20 decibela, ja koristim trenutno 20, znači kad 20 kada nije velika buka, 30 možemo staviti kad je stvarno velika tišina, a recimo 0 kada je veći žamor, onda će u tom slučaju sugovornik, veliki žamor je oko vas, sugovornik mora pričati što bliže mikrofonu, tako da dobije se samo njega. Još jedna stvar, prednost ovoga uređaja, morate znati da je ovaj uređaj i ovaj uređaj da su isti, samo normalno po obliku su različiti. Ovaj uređaj može koristiti znači i za mikrofon, nastavak kao predajnik bežičnog mikrofona, a ovaj uređaj se koristi sa ovim mikrofonima bubicama takozvanima, znači na žicu koja se stavlja već na košulju ili već nešto. Ovaj uređaj se može koristiti kao bubica, znači nije nikakav problem i ako se odspaja mikrofon dok radi, znači nikad se nije nikakav problem dogodio, nikad se mikrofon odspaja. Dakle, vi možete doslovno uključiti mikrofon u ovaj uređaj ovdje. Znači imamo, tako je, njega se zašarafi i nakon toga kada se to dobro zašarafi, kao što možete vidjeti, prebaci se tu u ikoni da nam bude ovdje ne XLR nego TSR. Znači TSR znači da nam ide trenutno preko ove spužvice, ovog malog mikrofona. Znači ovaj uređaj može koristiti kao ovaj uređaj, ovaj uređaj ne može koristiti kao ovaj uređaj. Zašto? Zato što se ga nemaš gdje zašarafiti normalno. Tako da ovaj uređaj je stvarno dobar, jedino je malo nezdrav pa nemate ga gdje zakačiti za odijelo, za razliku ili za hlače, dok ovaj ima klip kao što vidite. Tako da svako ima svoju namjenu, mi imamo ovakva 3 uređaja, a ovakav jedan. I to nam je, ako imamo u studiju 4 sugovornika, sasvim dovoljno. Dakle, kao što smo rekli, prebacimo na, vrlo je jednostavno to u biti raditi. S tim, dakle, kao što smo rekli, pripazite malo normalno, kao i sve sa svom opremom, pripazite na kablove. Ove mikrofoni, dakle vratit ćemo sad na ovaj mikrofon, to je takozvani Rode Report sistem i vjerujte mi, ovaj sistem, evo nakon godinu dana, ja mogu samo pohvale reći, za to radi vrhunski, zvuk je odličan. Ova kombinacija je slična, znači kao što smo sve rekli, spajanje, sve je to isto kao i u onom slučaju, podešavanje mikrofona i svega, sve je to vrlo jednostavno i radi stvarno odlično. Jedina zamjerka koju imam nakon godinu dana je ovaj mikrofon, znači ukoliko radite predaju, kada se stavi preko uređaja, kabel, znači kada ide preko ovog uređaja, dolazi do nekih smetnji. Zašto do tog dolazi nisam siguran, mislim da nema dobru zaštitu mikrofon, sam u proizvodnji, i mislim da je firma Rode rekla da će to izmijeniti. Ja nikad nisam iskreno rečeno tražio nove mikrofone, mislim da su oni čak davali besplatno nove mikrofone. Mikrofoni nisu jeftini, mislim da je jedan mikrofon oko 100 eura, čak i više, ali ja ih nisam tražio nove, nego kada imamo nešto kada ih koristimo, znači jednostavno pazim da se žica ne prebaci preko uređaja. Nije problem ako su ovako smotane žice, ali ako je preko uređaja onda se čuje zujanje i to vam neće biti dobro. Znači ako stavite negdje na neko mjesto niste vidjeli, provjerite da li vam je žica i uređaj da li su spojeni. Samo ih odmaknite i sve u redu. Nije velika greška, ali ajde, greška je
i kažem Rode je to napravio, ispravio, tako da evo, po tom pitanju vrlo mali problem, lako je riješiti. Da, imamo još jednu stvar, znači za ovaj mikrofon mi je bio malo teži problem naći stalak i onda sam našao stila ovaj stalak, kao što možete vidjeti, vrlo jednostavno se razdvaja i može se povećati. Nije loše, zato što je Rode Report malo duži mikrofon, ovaj je tu gumeni dio, pa nije loše i sada vrlo jednostavno se spaja, stavite i stoji mikrofon kako treba, znači nema problema sa razgovorima da može pasti ili nešto, jer sam po sebi, kao što možete vidjeti, mikrofon je dosta robusan i ima ga, što nije loše, kada radite intervju i možete ga pružiti, vidite prema ruci koliko je u stvari o kolikom se mikrofonu radi. Tako da po meni ovaj mikrofon je dobar, ja bih ga preporučio stvarno za sve. Sennheiser je vrh, ali razliku, iskreno rečeno, nisam neku vidio. Možda će se neki složiti da je Sennheiser puno bolji, neko će reći da je Rode puno bolji. Ne, po meni je kvalitetom zvuka su isti, ali kvalitetom cijene Rode je kudikamo po meni pristupačniji. Tako da evo, za kraj moje jedno iskustvo nakon godinu i više dana korištenja Rode Reporta i ovog, zaboravio sam iskreno rečeno naziva kako se zove, ali dodat ću u video. Kombinacija, znači ova kombinacija i ova kombinacija po meni zadovoljava sve što bi jedan uređaj, bežični uređaj, govorimo o bežičnom mikrofonu, dakle što treba doslovno za profesionalne svrhe. Toliko za sada i